Dokmuka KSSI Hemalong Bukolya District ing Tim Limpen bang phuka papleng amai kangni. All Assam Bhojpuri Ancholik Committee Tumpen Bokojan along Hindi Dewas kata London. EM lapen MSC Tumsi Inglawa Sukalida Tumaphan Longle Patan ang kapapitoy po akoy kewan. Kardom Nilikarbia Birta Thanbang Sami Villarban Krupi Non Arjoik Tham Birtang Tonpen Bukolya District Committee Tumpen Chitini Pai Krepli Arni Dokmoka KSSI Hem along Bangphu ke Papleng Ponjia Phan Mai Kangni Pusi Dengaung Kat News Apherang ki Robin Bepen Birta Nang Pali Labang so mai along alohi amana peng pen kactong dun Central Committee Acting President Mondol Inghi Kongchun Bang Jameson Timung di Food District Committee KSA Amai Phu Anderson Crow Dihin Rimbang Mensing Bay Klembang Bishop Teron Lapen Mohim Tiso KSA Hamren District Committee Klembang Rensing Rong Parat Tum Chetong Dun Si Bangso Amai along Mesen Pen RDP Dun Anparta Bangso Amai along Akimi Abang Phu Bang Phi Ang Hoy along Ingwai Ponsi Bang Kresia Tumaphan Bukolya District Committee KSA Ang Hoy Papleng Pon Lapen Bangso Amai along Bukolya District KSA Mai Phu Mirjeng Krupen Kinang Sot Alam Te Hai Hui Mai along Klardak Pen Lam Te Jai Pon All Assam Bhojpuri Parishad Bokojan Ancholik Committee Tumpen Patirpi Ponsi Chitini Pai Kreke Thompeni Pai Krepli Arni An Ninia Parman Sukhani English High School along Anelo Por Pai Kresia Porpen Hindi Dewas Talon Pon Pusi Perangke Pen Birta Nang Pale Ninia Parman Hindi Dewas Katalon Pon Ajay Mek along Bokojan Rongsupi Pregjam of School along Pen Bangphar Huini Sose Lo Charlie Asomaratum Drawing Poem Speech essay highway along Chipate Dun Labangso Katalon Pon Asai Angdeng along Kachopa Pon Alhui Atumpen Chenglok Ongdung Lo Charlie Asoma Atu Tachetong Dun Renti Kidamtang Chitini Pai Crazy Arni di Fu Circuit House along Longle Kacharai Komaputhak Kaching Waya Hut Mondola Bitung Atumaphan Tangka Akile ke Ena Joksi Inglong Akhaya Tum Longle Pata Vedet Lopusi Akoy Wanlo Lapusona Pora Hut Mondola Tum Tangka Akile ke Endun Puke Ahok Kali Itu mangge nili tibula longe jiman mangta nili amri bangme nili ke sok logal Tapi nali dah nili bangge nali tibul kan labang sini ne jala lagi Aku nali thale ki koi polam nali ese nali presiden hoi pen singon nili nali pasnar dinar ko alam Kaya tibul bang sini ne jala seta nili tibul mau mazuk ta sang nili ke banglo tu logal amri khengi logal sui tu jala Lapen Inglong Akhai Atumpen Inglong Akhai Kalidera Tumaphan Longle Pata Kipini Tum Arideng Awe Sitame EM Lapen MSC Atum Lonang Tok Lote Nitum Ke Pinang Kok Lopusi Mondola Tumpen EM Lapen MSC Atumaphan Akor Pipontu Ini pakai tanah baik tu Tangta amne langsung tu itu ini bagi Nasi aku terus yang bote amni sudah bilang komplain ini mati ada komplain apa ini nasi ini macam tengke yang pakai awak keliwan Jong si komat ne amondola tum ke endun do polote amondola phanna paklang non ni tuming sai pon po Ana bosu ke di tum non la kimi ji ti kumti do depen as par mana longle konsuson lang lo so kala teng pen ni tum dak thek long lo je vitot mana council approval along ban longle puta ke ti do basically ke non tribal tum pa lo la pen department longle ke do ase ni tum jengwa pensi ke tamtang iaro ya su pang hang lo je chuklu thomong bo namsi longle council approval abe pin pen longle ki pima non tribal teman ki pima department longle ki pima no so do detail report ang ini so putat dong si ki do kop pa yung sa ante do putet mama ke claim itu council balang pan tu ga isia aron ten pen tu bang sai ki do kop ko do nomor bang kan konsuson aron ten si claim ni pada office ki tamtang cái claim cái chốc gì cũng thật cần xài pen non cái bằng thứ gì của son si còn son là nó tiền pen lồng lên phải làm chúng tôi bao ngày như vậy là gì nên sao bằng cái là chúng tôi đi đâu cái chính vậy và tôi cần gì có không làm một cái gì xem sao thì chúng ta bắt chính nó phải chúng ta so từ sự làm một là gì nó bằng cái này chúng mà ta lo chơi sạc cột vậy anh chúng ta đi thì thác lo sạc cột vậy này chúng tôi đi meeting này chúng đi son anh đấy sạc cột vậy ta cái những cái bột công ra dah kahani ke Mayada, pen Mondol SK tu, je nantung
area pemasi konstruksi aruna tengpen longle kipi pema maka chúng longle kipi longle mati te kuton si pilong jat kuton si pota long ma jaga tu ma borong bara ma monto ki mali badi tu kuton si long ma so su itu bisa pulai tu assessment tampo ala tu berbangke okol la longle pelang pota pidat tu kan thế là long đế phải lang cái long này atum abang tu tribal su ku ta pota ke konten ta pota conversion claim det api ta khajana kiti la si nong jawab thi la su assessment lo make pota ke long ta atum conversion claim ta atum khajana pinang po dole la su ta ke atu borong pra atum me ta atum si atum claim pon assessment kiti pen pen non travel posi long ma kola siki chok chima kota itu ma dak kan sai tu patun ko rang to na bangke konsuso long ke to ateng pen itu ka rong to mas konsil long le pelang ke to ateng pen claim pen ka itu ke claim pon stick ji phasa di claim pon ko sama thai sa ke teli illegal itu without consultation pre permission to the council asil la siam sa masi polo je list ke 99 year ta ho hade dia to lage totally itu the scrap lo itu reject lo tangte komat IM lapen komat IM Asia tuk sila puson inglong aso kali dera tuma phanlong le pata pitha ku ke tok dun lo lapen kopia thesi la puson asai lang no ke claim lo la puson IM lapen M Asia tuma phan non ke do komatum inside kon haijima laki apor si chinipo camera person Stephen Teron Rajesh Rokhadi Fuk Kat News. Non malam sopor pandhina pharman birta moing totpanik sina और अभी एक और भूकंप 7.4 की तीव्रता का Wait lagi. Ahiring tangrak anlo. Ong dunga tuma pran kedam ta du uta haipo. Nonjong itong geham bitch kimji phansi jitam bomlo. Bangki pray to duklo. Nilita hemgimi kimbomlo. Sita lahaya ben asapta nili mathate. Athema nili hemalo extra kipidundo. Athe nili hemgi kimalonge Tata Tiscon SD bar pensi kimponlo. Tata Tiscon SD Extra Safe Bar lagi texture a technical atum pensi Mesena Factory along Selampon lo. Lasi Tata Tiscon SD Bar ke kaita extra safe lo. Langpi Dehangi Rural Bank welcomes you to own your new Royal Enfield, built for all roads, built for no roads. Dealer Ishan Motors, Ward number 2 near CCI Limited, Bokazan Dimapur Road, NH39, Karbi Anglong, Assam. For service 7896169017. For sales 7896169021. Email ishanmotorska@gmail.com. Easy loan from Langpi Dehangi Rural Bank. Banker to hills people of Assam. Financer Langpi Dehangi Rural Bank offers two-wheeler loan. Low EMI, finance up to 80%, longer repayment period. Contact your nearest branch for more details. Blossom Beauty Clinic and Training Center. Facilities available: list of haircut, hair treatment, hair oiling, henna, straightening, hair perming, full body spa, coloring, waxing, manicure and pedicure, party makeup. List of facial: signature galvanic facial, signature Auraleda facial, gold, pearl, diamond facial, fruits facial, cleanup, normal facial, and bleach. Blossom Beauty Clinic and Training Center, KST Road near Atur Kimi Outlet, Tifu, Karbi Anglong. Banalata Chaudhary Deka 9435539500. বৰ বেলেগ ধৰণৰ গোন্ধ আহি আছে যে জুতি লগা
আসলতে ইয়াৰ আৰত কি আছে ইয়াৰ আৰত আছে কাঞ্চ সৰিয়হৰ তেল স্বাস্থ্যসন্মত বিশুদ্ধ আৰু সোৱাদযুক্ত Aturkimi outlet opposite LDRB Difu Karbi Anglong Assam 10% off in every kitchen and dining items like Hawkins, Flux, Milton, Treo, Shreya Iron, etc. 10% off in makeup and cosmetic products. And grocery items. Assam Hill Small Industries Development Corporation pen Arniwang Hemalong akenang sa hormu ason salam pontanglo. Lasinang litum Arniwang kenang sot kecu ason la penthesire alang hithi gulat along longpon ikji. Kang sirtang kijun alang tharwe alang theso alang kecu ajam thu tharmit adu thelua kreng chitronola ukthor pen chenglok ongdung Hemalong akenang sot hormu longpon ikji. আপুনি বাৰু বিশুদ্ধ খোৱা পানীৰ অভাৱ অনুভৱ কৰিছে নেকি এতিয়া আৰু চিন্তা নাই কাৰণ বজাৰলৈ আহিল কাঞ্চ ৱাটাৰ বিজ্ঞানসন্মত উন্নত মানৰ প্ৰক্ৰিয়াৰে প্ৰস্তুত কৰা কাঞ্চ ৱাটাৰে আপোনাক দূষিত পানীৰ ভয়াৱহতাৰ পৰা আঁতৰত ৰাখিব কাঞ্চ ৱাটাৰ Dihin amo piputot birta longwang thulo. Gujarat Vadodara Circuit House along Kangni Association of Small and Medium Newspapers of India National Council amai Chutini Pai Crepe Pli Arni amo pleng pantanglo. Small and Medium Newspaper of India National Council amai long kedamtang Masuri along kido amai alam thia puthak thekar niwang abirta chabang longsing teronsi thanpon. Sankar Katira aphan Kongchunbang Anand Sarma aphan Chomi Chunbang Asok Chaturwadi Lapen Alif German upon National Council Bangpu Pusi Mailong Pachetak Pon Manipur Pen Paonam Labango Lapen Ramkung Pami upon National Council along Bangpu Anghoi Pekpon Mailong Assam UP Uttarakhand Gujarat Maharashtra Andhra Pradesh Orissa Karnataka Bangpu atum chitong don Mailong Birta Pakso tumapan GST Parlulidat ng Chiputa Chingwai 2 Difu rong supi ang bong kiliput, difu lapen haram nala sorcery aroy ke do penajok lang mesenlo, lapen penang an kesa ora hormuta, lang roy sikipon lapajok rong supi along interior pensidolo. Bonta, kaprek adim ben kebang akaya tum lang roy ariri hem kacikim headband, lang kili at hai kavedar ajok abatay difu rong supi along lang kanglum sidami nang do bomlo. Rong supi along ahok pet lang kanglum ilong ateke lang roy aroy hem kacikim head ajoklo, anparta, sorcery aroy alang sun sidami isi kilang mesen lapen picnic ke chodim non ke natni pen ke bang atum hem kachikim head ajok alang roy lapen alang sun anta kibir thulo lasi disaster management water resources ARO lapen town committee atum chelang pet pen difu lapen thorom nala sorcery aroy apung ke do atum aphan ke pripon eji aphansi side deng pombom lupusi birta long Railway arai malom ke doa tuma phan lapen thorom nala akung ke doa tuma phan ahem an ke priponjia phan non ARO sa hem along ko ponsi ke prijima la so sai claim pon bom tang loputa birta long dun birta bang ke la pose kang ton podiklo lang ek bom thakat news channel domi thakme kurbang thu